Үрlerге мінгенде her birisine selam berge керек. Çünkü koşandır biz barımız da kireylenip başka çeşekmiz. Мен мұнда бірнеше жыл элек концерт қойырмын деп ойламағандайым. Ненде концерт? Планда да жоқ. Бұл бет Мәскеу. Бар халық культурасын бәйлей тұрған бейік қала. Мұнда менің кумирларым. Һәм мен мұнда қонақта. Мұнда башқа ритм, башқа пауз. Bu filmde benim nindi ürlerge mingenimni silisem yamaktanasim kelmey. Aytasi kele, men bari tek gadi ol yigiti. Turmush ijod yo'li koyag'ima iltmey. Bu kadrlar boshlansin Moskvadan. Chunki Moskva sen просто kosmos. Қойда ғана ярақ кетсек те, бары бір туған ағабызны сағынабыз. Туған ағабызны, туған ертабызны, Қазанны. Қазанны бір не білен алыштырып болмай. Мәскеу космос болса, Қазан ол йылдыз, балқып янаттырған йылдыз. Қазан! Singimi deyip sarıysın, senin işek sevimli. Gözlerinin karışları, yaktı yıldızları değil. Sevgim canım, ezilip sevgen, sevgi var o dünyada. Aşan canım, seni bulmazsan, ağır mina bu dünyada. Sevgim canım, ezilip sevgen, sevgi var o dünyada. Aşan canım, seni bulmazsan, ağır mina bu dünyada. Seyesin mi deyip sarıysın, sen beni şek tüzünsün. Tarmış gülüm senden başka, yalnız dişek. Bir kere söyleyeyim.
Nurlu ayaklarından, Aksu ayaklarından, Şirmişen'den, Aleksiyevski'den, Bazarılmadık'tan, Gümümen Bişaristan'dan koynar selam. Hoş gidem degende to'xtaldim. Tanık oldu davullu izlerim. Küpürler işilse, yollar mı gizilse, sensiz bu dünyadan düşlerimin. Biz mende tibrele yazmışlar, min kılır kelip köş kararı. Dağındaki dinle, sabrıları dinle, anıtıp siz olgar yaranma. Dağındaki dinle, sabrıları dinle, anıtıp siz olgar yaranma. Hoş gidem degende şavuldan. Hocanın resmi bilesizler. Seyyüden gidelmim, nikalde gidelmim, santıylı akılım santıylı. Biz mende tibrele yazmışlar, min kılır gelip kış kararı. Hep kullanıp gideriz. Dağındaki dinle, sabırları dinle, anıtıp siz olgan yaranma. Dağındaki dinle, sabırları dinle, anıtıp siz olgan yaranma. Hatırda yanlara seyyüden, şadlıkta bal göğanı şaklarım. Koylarga yuvaldı, koylardan yuvaldı, Bekir divattan şaplarım. Biz mende tibrele yazmışlar, min kılır gelip kış kararı. Dağındaki dinle, dağındaki dinle, sabırları dinle, anıtıp siz olgan yaranma. Dağındaki dinle, sabırları dinle, anıtıp siz olgan yaranma. Просто покайфуй. Бейрам итини. Таза вперед! Biz mende tibrele yazmışlar, min kılır gelip kış kararı. Dağındaki dinle, sabırları dinle, anıtıp siz olgan yaranma. Dağındaki dinle, sabırları dinle, anıtıp siz olgan yaranma. Anıtıp siz olgan yaranma. Hürmetli tamaşaçılar, sizga zo'r rahmat. Rahmat. Hayırlı kech, hurmatli yaratgan muhtaram tomoshabin. Uzoq söyleyesi kelmay. Bek zo'r rahmat sizga. Menim shu bilan kelgan yubileyimni o'rtoqlashganingiz uchun. Menga bugun 35 qazon. Kışa kışa giderler.
Alda biz gidesi yollar, barası yollarımız. Yürüle keder, birle kekeş, istesin duru geller. 18 yılları ben ürgel, 33 yılda inler. Görünmüyor çirçilerde, zırhım yaşayan yerler. 18, yığırma tügel, 35 dostlar. Görünmüyor. Bizden gibi gelenlerge. Kuşacak. 18 yıllarına gülgen, 35 yılda ingen. Görünmüyor circilerde, canım yaşayan yergen. Görünmüyor circilerde, canım yaşayan yergen. Firdus Tamayev. Dostlar, çiçeklerinizni alıp çıkınız. Firdus Temayev. Dostlar, ayda güzel tağın bir tapır kışlı itib alkışlayıp anın bugün tuğan günü ul Tamayev Firdus. Firdus tuğan günün bilen. Zuruz, bәхетле bul. No, biz әле сине котлыйгына башладык. Шулай бит? Котлаулар белән алкышлар белән сәхнә артына озатып кына торабыз аны, дуслар. Ул кабаттан берничә мизгелдән әлеге зур сәхнәдә барлыкка киләчәк. Alkışlar bilen uzatıyık. Firdus Temayev. Dostlar, xeyirli kиш, исәнме Казан? Bana Temayev'den indi halık dileyime. Bütünüse, takım bir tapır eyleniz. İsen mi kazan? Ayran, biz de şul şovqımğa elәге indiymi? En yaxşı jырчыларның birisi Firdus Temayev bugün özünün 35 yaşlık zor юбилейін бәйрәм итә. Siz çakırılğan qonaqlar, biz çakırılğan qonaqlar һәм әлбәттә инде Firdusны иң шәп, иң танылган артистларына bugün туган көне белән котлый. Шуңа күрә иң шәп алып баручылар да bugün biz сәхнәдә. Allah, Tataristan'ın at kazanan artisti, Tatar Radyosu DJ'yi, Tat Mustafa kanalının yüzü diye aytam ben onu kuruk bir şey. Gülnaz Safarova. Татар шоу-бизнесында шулай ук үзенең исемен таныткан егет шоумен Айрат Ильясов, дуслар. Менә шулай, беләсезме? Менә шулай кирәк безгә. Без сезнең энергиягезне бүген Алла берсә кич дәвамында тоербыз. Әйдәгез көчле итеп алкышлыйк, әйме? Әйдәгез рәхәтләнеп елмаек. Фирдус әйтмешли, от души бәйрәм иттек әле бүген, ә? Biz sizni просто любим. Şöyle değil mi? Шулай диде, әйе. Һәм беләсезме, бүген Фирдусны котларга бик күп кунаклар килде. Аларның кайберләрен без хәзер сәхнәгә дәшербез, әлбәттә сезнең көчле алкышларыгыз астында. Нурлат районының башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Әлфия Салих кызы Галәветдинованы сәхнәгә дәшәбез, дуслар. Һәм шулай ук бирегә Бөтендөнья Татар конгрессы Казан бүлеге җитәкчесе Нурлат районы якташлар рәисе Фәрит Фәиз улы Мифтахны да дәшәбез. Безнең алкышлар хөрмәтле кунакларыбызга. Hayırlı kеш, исәнмесез. Хөрмәтле Фирдус Фәрит улы. Рөхсәт итегез сезне Нурлат муниципаль районы башлыгы исеменнән чын күңелдән бүгенге гомер бәйрәмегезбе, иҗат бәйрәмегез белән чын күңелдән тәбрик итәргә, иптәшләр, акышлар. Biz инде бик зур вазифа белән килдек, шуңа күрә рөхсәт итегез менә безнең үзебезнең җитәкче исеменнән рәхмәт хатларда тапшырырга. Фирдусның иҗат юлын беләсез. На самом деле, кая гына бармаса да, кайсы өлкәдә, кайсы төбәктә, кайсы шәһәрдә булмаса да, Фирдусның бер девизы Нурлат вперед. Шулаймы, дуслар? Бик шулай. Фирдус,
патриот ул безнең районыбызның гына түгел, үзе безнең республиканыкы. Бик зур рәхмәт сиңа, Фирдәүс, синең җырларың, моңнарың өчен. Сиңа теләп каласы килә иҗади уңышлар. Бик зур рәхмәт сиңа. Менә монда минем кулда 2 папка, бик матур папка инде. Беренчесе менә бу инде аның юбилее белән, чын күңелдән кытлап, менә монда матур сүзләр язылган. Икенчесен мин тапшырам инде рәхмәт хаты үзе безнең глава исеменнән. Бик зур рәхмәт, Фирдәүс, сиңа. Безнең алкышлар, тәбрикләү сүзләре һәм әлбәттә Фирдәүскә тапшырабыз бу рәхмәт хатын. Мин сорар идем үзе безнең бүләкләрне чыгарырга, рәхим итегез. Фирдәүс, сиңа үзе безнең җирлектән инде менә бу бүләктә, аннары әйтәсе килә Нурлат икмәгеннән пешкән безнең бавырсак. Чыгарыгыз, пожалуйста. Фирдәүс, сиңа иҗади уңышлар, бик зур рәхмәт. Без синең белән горурланабыз. Рәхмәт барыгызга да. Килгән өчен хөрмәт итеп ана рәхмәт. Әлфия Салиховна, бик зур рәхмәт сезгә дә. Һәм инде сүз Фәрит Фәйзович сезгә тапшырабыз. Халык зур ул, көчле ул, дәртле ул, моңлы ул, әдип ул, шагыйрь ул, Габдулла Тукай. Бөек сүзләр. Рәхмәт, тәбрикләү сүзләрегез өчен бик зур рәхмәт. Фәрит абый, бик зур рәхмәт сезгә. Зур рәхмәтләребезне белдереп, мен әйтәм, менә Фирдәүскә күп күчтән яшәп килгәннәр, име? Поле чудес кебек була башлады бу. Соң айрат, бу бит туган көн, әле бу башыгына туган көндәле котлаулар да тагын явачак, бүләкләр биреләчәк. Ә иң мөһиме, аны сәхнәдәш коллегалары бер артлы сәхнәгә чыгып котлаячак. Шуңа күрә елмайыгыз, дуслар, һәм көчле итеп алкышлагыз. Иң беренчеләрдән булып сәхнәгә кемне дәшәбез, Айрат? Фирзәр Мортазина, автор башкаручы, композитор, танылган композитор. Татарстан Республикасының атказанган артисты Фирзәр Мортазин. Аржалыгыз. Ömür üte, kızlar cidde, yaş para diler gibiş. Yek var da yune bilbi, gel 18'de gireş. Yapsın tıran taşım tıran, jandası yok ise bez. Bin alişe yeş bulsa da, yüreğime onu sigiz. Yapsın tıran taşım tıran, jandası yok ise bez. Bin alişe yeş bulsa da, yüreğime onu sigiz. Karta yune, elbey kugel, şeşlerine kıdış. Yaş bargan sayın demirler, kadirlek begirir. Yansın tıra, taşıp tıra, jandası yuhi bez. İnan işe yeş bulsa da, yüreğime onu sigiz. Fıskıp yaşar, yaşar tügel, dörrep yanarga gider. Yaşaktağı day hamanun bele yere. Yansın tıra, taşıp tıra, jandası yuhi sebez. Onlarla kundurmuş bulsa da, yüreğinde onu sigiz. Yansın tıra, taşıp tıra, jandası yuhi sebez. Sina kundurmuş bulsa da, yüreğinde onu sigiz. Sina dişeyeş bulsa da, yüreğinde onu sigiz. Çekumul yakımlarım, Firdevs'te Doğan Kılıbı'na. Bizler efendim.
Берзар абыға зор рахмәтләр. Берзер abi күренмешігіне шықты, нешіктір, еме? Күренмеші шықты. Шалқына күренмеші кіріп та кетті. Күтілмәгәндә кіріп та кетті. Ах, мен айтам, қара, матур гына гүрлей біздің концерт, еме? Я Айрат, сен ең мөхіме көресің, жыршылар Фирдуске жыр бүләк етәләр, еме? Күпме шәшәкләр тізіліп қойылған, шәшәкләр біләк келген тамашашы. Сен нәрсе бүләк етешексің бүгін? Гүлназ, Шығып басқансың сен, еме? Шулай тұрасың. тоқтай, нормально гына сөйлесіп тұрайық, міне бүтін бұзасың сен сразу. Сен бір қошам міне бір нәрсе бүләк етмейсің, гіл әзірліксіз келесің. Нешігінде? Мотор етіп кейіне де келе де Тоқта, баса. әлі, Гүлназ, тоқта, яра сен қама міне меңа бейленесің, мен-то понятно, мен иркіші, может, мен аппаратура ташып болышқанмындыр, еме? Әміне сен нәрсе бүләк етесің бүгін, айтәлі меңа. Біріншіден, мен міне мотор етіп кейініп келдім, еме? Бек зор іші болған бұл. Өзіне көре бір бөлек, алқаларымды тақтым, Тырнақ- ялтырауқылы күлмәклер кидім. Бұл тырнақлар бояу ғана көп пе іші бейт. Көп ма ақша деген. Сен ақша төлеп ішлегенің жоғаны сөйлеме. Айра, тыңлайсың ма? Тыңдайм. Екіншіден, сіз күлмәгіз, екіншіден сен пирамида қиындашында ялтырап тұра тұрған аппақ тістегі Мерседесіні көрдің ме? Так. Аппақ шынды. Опа, көрдім. Көрдің ме? Әйе. Міне мен нақ шынды аппақ тістегі футболка бөлегіден Фирдуске. Фирдус, Чамаев деп жазылған именно мына Мерседес нага. Шол әйбәт бөлек бұл Гүлназ, Ну, молодец. ну хотя бы Айрат бөлек. Әйбәт. Ярар, Әйе. жыршылар жыр бүләк етер дегенде, мен келесі жыршы да өзінің мотор композициясын сізге рахатланып бүләк етер. Айрат, ул әлі жырдан тыш тағын бір бүлегін алып келген, ләкин анысын жырлап бітіргеннен соң алып шығып берем дейді. Қазір үзен көчлі алқышлар білән қаршы алайық. Татарстан Республикасының халық артисті Рүстем Закиров! Şınnaklık görüp benim eşim Bir əxsiz bulur ara girer Bəxit sələmətli diyər eşim Bir vurqınız şirlər ara girer Demir taştan tügez Şalı yumşaklı yareme İlk bəxtli işin şirdesin o Bulğan bəxtini üreme Şadlık yüzündeyi bir şadlanma Başın eğlenmesin əxindən Büyük mingen şaplar unutmasın Düşəsin bir gün əxindən Bir taştan tügün Siyulatlar Şalı yumşaklıya yüreğime İlk bəxtli kışın şirdesin o Bulunan əxitini üreme Hayra kildi bir kaygırma
Kıyaş çıkar aldığından da başlar Şirge şallar yanlar kıyılar Bir baştan düğün siyulatlar Şalı yumuşak yağmurebe İlk vakti kişi şirdesin o Bulgan vakitini sürebe Demir taştan düğün siyulatlar Şalı yumuşak yağmurebe İlk vakti kişi şirdesin o Bulgan vakitini sürebe İlk vakti kişi şirdesin o Bulgan vakitini sürebe Татарстанның халық артисті Фирдус Тимаевның досты һәм коллегасы Рөстем абый Закиров. Мына Фирдусқа шошындай өзіміздің туған яқлардан шалым шанасы. Фирдус, Алла рахмет eylesin. Bulgaның үшін ұзақ еллардағы 35 yıl icad etіп, 70 yılдағы yaşagayasın. Рахмет. Фирдус, отырып күрсәтмисеңме? Ватауланы. Фирдус Тимаев. Опа! Фирдус Тимаев! Айрат, сен қызығып қарап тұрма, сен сыймайсың. Сыймыйм шул. Жәл. Рөстем абыйны шулай юбилейга чакырмакчы булмаса әле, бу шаны зурайтып. Только уларны ике зурлыкта эшләргә тиеш булачак. Ике зурлыкта тиеш булачак. Айрат, ә син беләсеңме, менә хәзер сәхнәгә чыгачак җырчы нәрсә алып килгән, сиңа ошаячак. Нәрсә? Кыр казы алып килгән. Ашаган. Каклаган кыр казы. Ашыйбыз икән ха. Ашыйбыз икән, сиңа инде син ашагансың, Айрат. Монда берничә кыр казы утыра инде Гөлназ. Инде дуслар, аңладыгызмы сәхнәгә кем чыгасын? Сәхнәдә шулай Татарстанның халык артисты Илсам! Бәйрәм сәхнәсендә! Hayırlı kış. Merhaba hürmetli dostlar. Şenlik sağ olun. Sandu baştay sayır garmun var dünyamın katılma. Büyülge şuşaman kerse yerrekler jırga tuğla. Jırlamışan işit güzin jırmırsız bulmu yeşe. Jırlarıma şanır işe armunsız bulma yeşe. Jırlamışan işit güzin jırmırsız bulmu yeşe. Jırlarıma şanır işe armunsız bulma yeşe. Tılsımlıdır hileleri, altındır yürekleri. Şırlata da şılata da varmışı yigitleri. Şırlamışan işit güzin, şırmıksız bulmu yeşer. Şırlarıma şanır işi, karmınsız bulmu yeşer. Şırlamışan işit güzin, şırmıksız bulmu yeşer. Şırlarıma şanır işi, karmınsız bulmu yeşer. Gittik eyde bir kadeh. Yere tuttağanday bula, karmını tuttasa. İşit güzin sen, yüreğini mın basa.
Jırlamışan ışık tüzeyim Şermisiz bulma yaşam Jırlarıma canı rüşe Karmısız bulma yaşam Jırlamışan ışık tüzeyim Şermisiz bulma yaşam Jırlarıma canı rüşe Karmısız bulma yaşam Jırlarıma canı rüşe Karmısız bulma yaşam Karmısız bulma yaşam Beyrim bile Senlik sağlık var kız kadar Bir de üstümüz gaz olmuşlar Татарстанның халық артисті Ильсов. Ильсор абай бигрәк ұзақлап поклон ясайсың, сенің кешәң түгел сау бол. Айрат ул халық артисті, аңа нәрсе эшләсә дә була. Ну, Хат шығып менә шулай басып торса да. Гүлназ тукталеси менә шулай басып торса. Сен Әйе. команд менә төрттірәсең менә. Ага. Мен уйлап чыгардым все-таки менә Фирдүскә нәрсә бүләк итәбез. Икебездән, неме? Е? Нәрсә бүләк итәбез? Менә аңа ничә яшь, имә шуның хәтле акча җыябыз да бүләк итәбез. 35 меңме? Күбрәк Айрат. Нинди мен 35 сум дим менә. Сум? Ничә яшь тулды шуның хәтле бирер. Yo, Айрат, сен дә бүтән идея уйлап чыгар әле, бу идея бик уңышлы түгел. Иң уңышлысы хәзер, менә хәзер иң кирәклесе безнең монда чираттагы халык артистын дәшеп чыгару булыр. Шуңа күрә әйдә Айрат, үз эшебезне башкарыйк. Шулай ук матур итеп эндәшәбез үзен имә. Каршалыгы сәхнәдә Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова, кабатланмас Зәйнәп Фәрхетдинова. Алкышлар! Hayırlı iş. İstenler misiniz? Firdevs'le kutluyoruz. Şulay mı? Birgeler. Hey! Bugün var bu dilde kafam büyük yakka yük var yarlarını yarıcı yük var sarılarını zarıcı kaşık var şanda sırmış şaplı karalı aklı karalı yan yemlep yaşar canlılar tuğanlarım var hele sırmış şaplı karalı aklı karalı yan yemlep yaşar için elimizde var hele. Dünya malı tavladı, sabırlı varına Kırmış aklı karalı, aklı karalı Yemlep yaşar cansılar, tuğanlarım var hele Kırmış aklı karalı, aklı karalı Dünya yemleyip yaşar elimizde var hele Kırmış aklı karalı, aklı karalı Yemleyip yaşar tuğanlarım var hele Kırmış aklı karalı, aklı karalı Dünya yemleyip yaşar elimizde var hele Rahmet. Dünya günler, benden günleri Günler arasında Tuğanlar bulup yaşayıp günleri Ellerini sırmış aklı karalı Aklı karalı Yemlep yaşar cansılar Tuğanlarım var hele Sırmış aklı karalı Aklı karalı Yemleyip yaşar elimizde var hele Sırmış aklı karalı Aklı karalı Yemlep yaşar cansılar Tuğanlarım var hele Sırmış aklı karalı Aklı karalı Yemleyip yaşar elimizde var hele Hey! Oğuşlarım, umut, sağlık, selametlik dileyim sizge. Diyeceğim de gülgürlep varsın ya bu ülke bey. Durmuş aklı karalı, aklı karalı Yemlep yaşar cansılar, tuğanlarım var hele Durmuş aklı karalı, aklı karalı
артисті Зейнеп Ферхетдинова. Дегенде заманча, Зейнеп апа. стильлі. Матур халатлар тіктіргенсіз. Улем Элвин Грей деп тұрам. Зейнеп Ферхетдинова. Dostlar, biz bayram konsertini devam etamiz ham. İhtibar Ekranlarga Ekranға. kеттік. Халия әнисе, соң балаға биш ешпейтінді. Бала бұл ешті сөйлешірге тиіспейтін, бәлкі ішкіртіп қарағадыр. Соң Фәрит, көп мүйіртірге бұла. Улым, әтеңе бір сөз айтәлі? Балам. Ұлым, Фирдус. 5 яш тулғаш аның тіл ашылды. Аның бір сөзі бар еді. Ол шол сөзін әлі күйіп, ұзақ қабатлап жүрді, ауызың ватам deyip. Шас айтайдың ол сөздерді, ол сөзіне. Фирдусның бірінші ойын құралы 6-7 яшьләремдә хатırымда булса. Әти бүләге. Хатırlayым. Әгер де ұлымның тілі ашылса, гармон бүләге етем деген болған. Ұлым? Ойна, жырла. Бань. Мен өз сөзімде тұрам. Әйе, сөзінде тұрды. Әтилер алар шынды енді. Тәләпшән, һәм жидди. Аның шатланганы, аның сейінгені, ол енді турылапас башларында да көрші қызларын жиып, концертлар қойды. 5-6 яшымнан әти біләне мені сынды қаутыртып, гармонны қолыма беріп, мені үйретелер жырларға. Ғалия, Бану. Бір вақытны қайтып барам мектептен. Клуб алдында жиылғанlar. Халық көп. Әфриза апа клуб директоры мені шақыра. Кел әлі. Фирдус шундай зур сумкадан кішкене генә 6 яшьлек бала ул карый 2 этажлы безнең мәктәп мәдәният йорты. Каян кычкыраларга шунда гына басып торып әйтәм, төшәмдә хәзер өзем алам. Өзем алып мендем дә мин аны. Тиз генә нарлаттан главалар төште. Герман кейін жырлады. Сіз білсәгіз, сумканы атып бәрдім. Мен звезда. Менің талантыма тағын бір зор этергisi болған нәрсе ол хайваннардыр деп ойлаймын. Әти әнеге ер барайын фермаға, қолда шана, сиырларны ашатайдық, асларын алайым, сестартайдым, сиырлар біле сөйлешайдым. Сәнәк тұтып, алар қаршында мен концерт қойайдым, жырлар жырлайдым. Чөнки ойлайдым, мені кішілер аңламастыр деп. Атны өзім жігейім де, оннан тез генә 1-2 капшық селі зорлайдым да, жырлай, тауырдан түшіп, үйге қойтайым. Шушылай мына барыбыз кебекте кету кетеп, сары кету кетеп, сыйыр кету кетеп, бұзаулар кету кетеп, даже сыйырлар астында тапталып өскен жігіт ол. Мына шушы арадан ауыл жігітінен мына шушындай дәрежеге көтерілгеніне біз ғұрырланамыз, сондай айтасым келеді. Безнең төрле вакытлар булды инде. Авыр эшләр дә эләкте, сугыштык та. Кычыргалар белән дә сугыша идек. Әниләр киткәчтән бөтенләй бер була иде. Ул мине күп чаба иде, мин аны күп чаба идем. Вот и приехали. Урлаган фуражларымның каргышы тотты ахыры. Әле бер мәллек хатırымда
Сібіркі сабыннан микрофон ясап, Күрші малайы жырлый, Фирдус ойнай, шулай концерт қойғаннар еді. Тірілеріні қорамаған, атасы қайтып кірді іштен, аннан шықты шыпшық бейремі. Малай, ек малларını қарамадың. Қаран, қармын бөлі айтты дегешті, сіз бұтыр деген сөзмелі ол жаңа. Мына шулай башлап жіберді ол сахна жолларын, Фирдус. Gömür üte, niye üte? Ауылда, мектепте оққанда бейрам менсіз өтмейді. Сіз көз алдыңызға кетіріңіз, кішкене ғана Фирдус, ауылда ғана түгел, Нұрлатының өзінде танылды. Газетлерге яза башладылар. 95-94 жылда менің әлі жырлаған бәләкей шақта видеомда бар. Жылдан 98 жылға қадар мен шушы класста, шушы орында оқыдым. Ең тәртипсіз, ең тәрбиесіз бала мен едім. Әгер меңа ішлік қойсалар, мен шоқланып қайтып кетейдім. Ондан көпме оқытушы апаларының юбкаларын қарап еттім, орындыққа жвачка қойып, кнопка қояйдым. Қыздардың шешіне жвачка ябыштырып, шешлерін кестірдім. Шойттырып, мені оқытушылар шотланып, менің құрметке зор берем ұздырып, мені мектептен ұзатып жіберділер. 9 классны тамамлагаш, 1998 жылда Лениногорск музыка училищесіне оқырға кірдім. Кішкене генә бойлıydı ол. Үстінден бармакларда көрінме зор костюм еді үстінде. Балаклары кең еттіріп біклеген ол вақытта балаларға киім табу бик ауыр еді. Шундай киімнен бастырып қалдырдым мен ана. Кеттің екен Аллах ақшын оқы. Кеттің екен оқы, кеші бол дейіп. Оқырға кіргеш, әти әнеге болай дейді. Оқырға кірген екен оқысын. Тошлап қайтасы болса, екі кезінде үйге кіртмейм. Оқыр алла бір сатасы, оқыр. Біздің малай.
körsetire Etkeyen keylerde var niken Senin ilmiken körsetire Etkeyen keylerde var niken Düşlerimde kaytam havalıma Kanatlanıp başı başkıma Sen gel gülme giyip bak yoluktan Erkek gülde bana sarılma Düşlerimde kaytam havalıma Kanatlanıp başı başkıma Sen gel gülme giyip bak yoluktan Erkek gülde bana sarılma Düşlerimde kaytam havalıma Kanatlanıp başı başkıma Sen gel gülme giyip bak yoluktan Erkek gülde bana sarılma Düşlerimde kaytam havalıma Kanatlanıp başı başkıma Sen gel gülme giyip bak yoluktan Erkek gülde bana sarılma Sen gel gülme giyip bak yoluktan Erkek gülde bana sarılma Erkek gülde bana sarılma İşletme. Ой, baştan çıktım da şunday напряженно. Ezerek jiberdi. Artka kirip birinci şepegeç, rehat bolup bitti şunday. Нормально. Ну, туған kim bit? Рахмет тамашашылар. Bir gene sırau sırayım da kim beni bugün şın көңілден просто yaratıp geldi. Kulağınızdan gidergize. Kim benim bilen şusunda kadar çıkıp rahatlanıp bi. Туған kim olsa туған kim olsun. Поддержите, нет? Бибис, раз, два, три, поехали! Bakşartımdaki dalda ezdirip sayri bir kış. Sayri ul şeyler yerine işittim bir kışkırıp. Senin ağın yalasın bir yaşırağımda. Eyde eyde sandık aş, üttesini tüğümde. Senin ağın yalasın bir yaşırağımda. Ahmet Adrim Ali.
bir sandılaşta sayramı Geleceğim sinden başka arne sayramı Eyle sandılaş yüklesin ödülerine Sinne anlayasın bilmeye şirenine Eyle sandılaş yüklesin ödülerine Sinne anlayasın bilmeye şirenine Hadi bir daha suyum kazan Настроение Милые сирены Так убийцы Потанцуем, нет? Это кулар стоит Полюбил крысина, пожалуй, зрак меня Почему ходясный сын, наверное, радуйся Почему ходясный сын, наверное, радуйся Сильно закона дыши Сильно закона дыши Биржем сердце на сына, пульсы лично для тебя Кильзы вместе бурба, счастливы расстроилась Кильзы вместе бурба, счастливы расстроилась Руки, руки, руки! Опа, Америка, Европа! Опа, Америка, Европа! Азия, Евразия! Паша, уртая на ирек, невозможно түзерге. Если ты меня не любишь, то придется гулярге. Если ты меня не любишь, Почему ходящийся, наверное, радуйся Наверное, радуйся Сильно напиши, күңелімді утеши Сильно напиши, күңелімді утеши А где руки? И 4 вам счастья, здоровья, чтоб у вас были самые лучшие песни всегда, и чтоб у вас была самая лучшая семья в мире. Дорогой Фирдус, спасибо тебе за твой великий талант, за ту радость, которую нам всем даешь, и за большую жизненную энергию. Здесь сидит единственная женщина, которой хочется сказать спасибо. Рахмет сиңа, шундай ярдәмле, талантлы балалар үстергән өчен, Галия.
Бек зор рахмет, әрмен тамашашылар. Сізге бір жер жырлысы келі, әрянға жарап келдім. Менің балашағым шундай матур, шундай көңілі өтті. Чөнки біз үстік ұрамда. Урамда шаңғы шуайдық, урамда шана шуайдық, урамда қуыш ойнайдық. Кіш еткеш, күллер де біз қатқаш, қарлар шестартып, тал шабығынан келешке ясап, қатқан ат тезегінен біз хоккей ойнайдық. Бақшалар басайдық, алмалар басайдық, қиярлар, помидорлар басайдық. Көршілерінің қапқаларын көшіріп қойайдық. Бураларны әлі қоя илтіп ташыйдық. Тәрәзді шақыйдық бәрәңгі білен. Манчаларының ишетлерін шақып берейдік. Урамға урам суғышайдық. Мужики! Бұл мужиклар жыры, бұл шын иротлар жыры. Ауыл ураманары, көндірі шағуылары, сақлай бұлар әлі езілеріні. Жине малайды, жинеу аңғар бірді, қаршыларға бірге кезелеріне. Жине малайды, жинеу аңғар бірді, поддержки и лай. Лай, 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 лай. Лай, 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 лай. Это ровно, ровно. Ты тура басыңызда, мужики. Ауыл егіттері шық, стройсы да ба. Лай, 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 лай. Поехали! Yıllar bitti zükken dikkatli Sizmegen gözlü birden Zide bizne zirde Zide yazmış ketken dikken bil Müşeki! Ağlar uğramları Ömür şanlıları Saklıyılar Bek zor rahmat. Zine antları birdi.
Azakay şehrinin hakimiyet başıga Marşuzi Barış. Allah'ın rahmeti olsun. Ayaklar, yarak salı şaklar, Zidim ağlay, irler gündənlər. Albert Davışak senin kişi yubiliydi bit. Güngüller miske, güyer nefişke. Zidim ağlay. Yigitler çaklarınızlar birbirinizni. Sikiramiz. Avar uramınları, kandar şabuyları, saklayıbılar eli ezlerini. Jidim alay gidi, jidem aklar bildi, karşılarına bile gezlerini. Jidim alay gidi, jidem aklar bildi. Rahmet yigitler. Aval uğramınları, gönder şalıyları, saklayıbılar eli ezlerini. Jidim alaydı, jidev anlar birde, karşılarına birge gezelerini. Jidim alaydı, Jidev anlar birlik bir kere. Lay. Tabii ki. Lay. Lay 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 lay. Lay. Красава. Естественно, просто люблю, и все. Туган ягында онытмый, бәйрәм үткәреп тора. Аның тәма әфтислары сабан туйны уздыра. Әнисенә мәрхәмәтле, игелекле күңеле. Уза, узсын һәр чыгышы алкышларга күмелеп. Кайчандыр 6 яшеннән сәхнә түренә чыккан. Талант, үҗәтлеге белән иҗатында ачылган. Алтын барс, алтын йылдыз, яулады bir artlı. Халык мәхәббәтенең ул иң лаек лауреаты. Фирдүс абый, янып яшә, акла безнең өметне. Син бит безнең нурлы якны. Иң моңлы, иң җырлы, иң патриот егете. Нурлат кызы, Чулпан,
Sadikova. Edəsən adam. Ben aytam Gülnaz bir ayu ikinci ayını olub çıktı Әйе, məsələdə. шундай мен мешіні көрінесіз, Жайрат. Бек зор рахмет. Шықтан, қашандар benim de senin gibi motor balашағым var еді. Да. Тұрмыш ауыр болды. Кайбір моментларына көз яшьләрін шығара алмыйша сөйлеп те болмай. Шуңа күрә игътибар экранга. Нихәл әти, ничек хәлләрең? Ничек ятасың? Мен дә тагын килдем сиңа. Тагын килдем үземнең серләремне синең белән чишергә. Әти жаным бәгәрем, тар түгелме кабәрем, тар кәбірдә, салқын күрелә, кайнамыйма бәгәрем. 2001 елда Лениногорский музыка училищесында, сыңга курста укганда диплом алырга ярты ел калгач, кинәт кенә телеграмма килде. Срочно приезжайте, отец умер. Ничә еллар үтсәләр, арабыздан киткәнгә, төшләрендә, тендә кайтам, синең белән үткәнгә. Шуннан башланды шын тормыш. Әти жаным, нишлимсең әти жаным? Ялгыз калу, үз-үзеңә бәнәккә сүз ишетү, хатын-кыз өчен ул авыр. Ә беләсезме? Минем әни бирешмәде. Ауыр кешердек инде бик ауыр булды. Әнинең кеше, әнинең рухы безгә күчеп, без бүгенге көндә балалар бер тоташкан алма кебек яшибездер. Аллага шөкер, безнең сүзне аска салып таптамады. Үз тырышлыгы белән укып бетерде. Дипломны алдым. Кайттым өйгә. Әни, мин китәм Азнакайга. Эшләргә. Бар улым. Кайтырга бер кашымда соң түгел. Азнакайда эшкә кердем. Туйлар алып бара башладым. Группа оештырдык. Җырлар яза башладым. Иң беренче язылган җырлар Азнакайда. Ничә еллар, акты күмер сулар, язмышлардан качып булмады. Рәхмәт әни. Санадым. Бардым Азнакайга. 4 ел эшләдем. Кире кайттым. Кире кайтып, без бергә тормышны күтәрдек. Azın yollar ötüp, görüşüne gidip, senin yanına aşığı bilemem. Kollarından alın, güzellerine bakın, gel yarın seni var diyemem. Taşlap gitmenim, taşlap gidemem. Göğyaş süner girer şişmez. Sensiz salgın kışlar, biz kanatsız kışlar. Taşlap gitmenim, taşlap gidemem. Senin yanlarına, dünyaya mıdına, can görür
var şakta kama bağlami taşlap gidemem taşlap gidemem Göyaş süner gibi şişmemiz Sinsiz salgın kışlar Biz kanatsız kışlar Taşlap gidemerim Taşlap gidemerim Kimi canımı akılar Kim kıblamı saklar Kimi yuvatır tulasa güngeli Allah teğlede sırrıyım Sen ahlakı yorayım Kızın bulsun eniyim ömrüm Taşlap gidemerim Taşlap gidemerim Göyaş süner yine şişineriz Sensiz salgın kışlar Biz kanatsız kışlar Taşlap gidemerim Taşlap gidemerim Sen şuluydu Sen kakıldı Baylık da var Vakit da var Boşap kalgan tuğan yurtның Kokkaсын тик, жиллер когар Аппақ ферде жил фердемес En iyisi Giller gitken Tuğan yurtның жылы нуры Әни белән бергә киткән Кайталмады кисән шакта Киткәнеңне белеп тордык Сиңа шугасы Әбез каман Дөнья кудык Дилбер бер сөйләшергә Телефонны алган шакта Әни сыңра Вакыт юк дип Кискен әйтеп салган шакта Әрнегәндер йөрәккәен Хәзер юкса белер идек Гомерimiz айтырлык Бар шараны күрер идек Соң шул инде Соңга калды Үкенештәнләрне йөрә Сокылды җаныз гәләнеп Әни кире Кемнәргәдер соң түгелдер Ашыгыгыз, элгерегез Кырын кешегезен ташлап Әниләргә йөгерегез Казан, үтенәмен Әниләргә йөгерегез Taşlap gitmeyim Taşlap gitmeyim Göyaş süner gibi şişineriz Sensiz salgın kışlar Biz kanatsız kışlar Taşlap gitmeyim Taşlap gitmeyim Taşlap gitmeyim Taşlap gitmeyim Firdus, Semayev, әйдә güzeli барлык әниләр хөрмәтенә торып басыйк әле дусларыбызның иң яраткан, газиз кешеләребез ул безнең әниләребез. Рәхмәт сезгә, мең рәхмәт. Дуслар, рәхмәт, утырырсак та була һәм иң мөһиме шунысы куанычлы Фирдусның әнисе биредә. Ул исән сау. Ул әлеге улны үстергән апа. Галия апа, басыгыз әле зинһар өчен күрик әле сезне. Көчле алкышлар бүләк итик әле Фирдус Симаевның әнисе Галия ханым. Әбит кайчандыр ул улын телеэкраннан күрергә хыялланган. Кайчандыр ул аны пирамида сәхнәсендә җырлатырга теләгән. Һәм бүген ул улы белән горурланып утыра биредә. Мен цветами мында. Галия ханымда күрәбез күзләрендә яшь һәм бу бәхет яшедер дип уйлыйм. Озак яшәп, улыгызга, аның гаиләсенә терәк булып, матур итеп, гөрләтеп, бәхетле тормышлар кичерергә насыйп булсын сезгә. Амин. Firdus Jamayev!
Достар, көріп тұрасыз, бүгінгі концертте біздің шындай лирик ноталарда болыр. Фирдусның тұрмыш yolын біз видео арқылы, аның жырлары аша сізге жеткерерге тырышабыз. Лекен бейрем екенні де ұнытмай, хамиді біз концертімізні позитив нотада devam etemiz. Қаршалығы сәхнеде Алсу һәм Азат Фазлыевлар! Hayırlı işler. Sina bulgan nəxəbətim səğətlə batırdırar. Yaratamın, yaratamın, yaratam süzsüz yenə. Bir gündə döyülsəman, billəxisiz sezimənə. Yaratamın, yaratamın, yaratam süzsüz yenə. Bir gündə döyülsəman, billəxisiz sezimənə. Kış yapısı gelip dıra, ile yazıp ümesin. Sinden başka yardım minut yaşayanı göresin. Yaratamın, yaratamın, yaratam süzsüz gene. Bir günde duyulsaman, billahisi sezimene. Yaratamın, yaratamın, yaratam süzsüz gene. Ey güzel abiler, yigitler. Şu şurada tırmış ipleşlerimizge vurulup parayımızla. Yaratam siligine, yaratam süzsüzgüne diveytigiz. Hatta bu bugün. Senin yanağına bağlı, yaşayamam gözlerim. Birge yakan nefedetler, yaşayalı gürgüler. Yaratamın, yaratamın, yaratam süzsüzgüne. Bir günde duyulsaman, billahisi sezimene. Yaratamın, yaratamın, yaratam süzsüzgüne. Bir günde duyulsaman, billahisi sezimene. Bir günde duyulsaman, billahisi sezimene. Yaratam süzsüzgüne, yaratam siligine. Yaradım, yaratılıp yaşayın. Bir-birisine okşagan parlar. Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Рәхмәт бик зур. Бүгін біздің инде әйткәнебезчә, котларга теләүчеләр бик күп, шуңа күрә сезнең рөхсәтегез белән тагын бер хөрмәтле кунагыбызны сәхнәгә дәшәрбез. Туфан Миңнуллин исемендәге Татар дәүләт театрының җитәкчесе. Бу урында алкышлый башласагыз да була. Россиянең атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстан Республикасының халык артисты Марсель Сәлимҗанов исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Рөстәм Вәлиәхмәт улы Галиевны дәшәбез сәхнәбез түренә. Рәхмәт сиңа Фирдус болуың белән. Без күп миятимдек кичерер идек. Бүгенге көндә Фирдус булмаса, татар халкы эчендә. Шулаймы? Кул чабабыз инаулап. Рәхмәт сиңа болуың өчен. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә, Рөстәм Вәлиәхмәтович, алкышлар белән озатабыз үзегезне. Фирдус, үлгәнче сакла диләр бу бүләгеңне. Сине алкышлар белән шулай сәхнә артына дәшәбез. Матур итеп сөйләде бит, ә? Матур итеп сөйләгәннән соң матур итеп җырларга кирәк. Әйе, безнең күреп торасыз, бүгенге концертыбыз энергетикасы белән аерылып тора. Монда бүген энергия ташкыны һәм шушы энергия ташкынын Илназ Бах дәвам итәр, дуслар. Баба!
Tаңнар атып, күннер туса, сұрайым Құдайдан саулық. Тазалық, саулықтан да зор, юқтыр дүнияда байлық. Ayırma Құдай, ayırma, исәнліктен саулықтан. Тұрмышым бізәге бұлыған, саулық деген байлықтан. Ayırma Құдай, ayırma, исәнліктен саулықтан. Тұрмышым бізәге бұлыған, саулық деген байлықтан. Қызықмыр дүния малына, байлық битулы бір айлық. Болмаса таза саулығым, не пышағыма байлық. Ayırma Құдай, ayırma, исәнліктен саулықтан. Тұрмышым бізәге бұлыған, саулық деген байлықтан. Ayırma Құдай, ayırma, исәнліктен саулықтан. Тұрмышым бізәге бұлыған, саулық деген байлықтан. Yazmışımdan hiç darlanmayayım, dünyamda jitiş kolay. Bilgisenlik sağlığımdan, dostlardan ayırma Құдай. Ayırma Құдай, ayırma, isenlikten sağlıktan. Тұрмышым бізәге бұлыған, шушы yakın dostlardan. Ayırma Құдай, ayırma, isenlikten sağlıktan. Тұрмышым бізәге бұлыған, шушы yakın dostlardan. Dostlar, ayaklar tağımır qap, Firdusni құтлап, bir qullar çoğalı qale, birgələşib. Ayırma Құдай, ayırma, isenlikten sağlıktan. Тұрмышым bізəge бұлыған, şu tidəgi dostlardan. Ayırma Құдай, ayırma, isenlikten sağlıktan. Тұрmышım bізəge бұlıған, sağlık деген байлықтан. Тұрмышым bізəge бұlыған, şuшы yakın dostlardan. Albatta, jigitlar, shunday jigitlarga, qovli jigitlarga big zo'r rahmat. Dilnaz Bax. Big zo'r rahmat, big zo'r rahmat. Bo'lay turib bir qo'ya qo'l chapqanlari yo'q, rahmat. Men sizni yarataman. Firdus, dam bir qaz shin ko'ngildan tug'an kunlaring bilan esanlik, sog'lik, ijod o'ng'ishlari, hamda albatta Dilnaz, paputi meni qutlasang da bular, shuncha kun mening tug'an kun bo'ldi. Danir to'xtab tur. Sen chaqirmading, Firdus chaqirdi va. Firdus, shin ko'ngildan senga oila vaqti tilaysiz kelar. Alloh tilasa, mana shu tilagan tilaklaringiz, o'zing tilagan tilaklar albatta endi Xudoning amin degan soatga to'g'ri kelib qabul bo'lsin. Ham Firdus shuni aytasiz kelar, dunyoda ikkigina ayvat kishi bor, birisi sen, birisi men. Baxtli bo'lasiz. Bayram bilan. Danir brat, senda shin ko'ngildan tug'an kun bilan ishonchda sen. Rahmat, rahmat do'stlar, shundan da o'sha tug'an kun fevraldaga tug'an artistlarning sahifasi men boshlab jibardim endi. Birinchisi mening bo'ldi, ikkisi mana kecha Ermitajda zo'rlab Anna Popova o'tkazdi. Bugun endi Firdus Tamayev. Ertaga mening xotinim tug'an kuni ko'rasizlar oldi jamoat. No, narsa aytasi kelar Firdusga qo'yilgandan shin ko'ngildan qutlayman. Men endi dürüstü şul bulur deb o'ylayman. Artistlarga kelganda eng ko'pdandan men bilamdir Firdusni, chunki yo'l ozna qayda ishlaganda 59-klassda o'qiganda onun bilan birga to'ylarda yuriydik. Ol bayanchi bo'lib ishlaydi. Men beydim xatirlayman. Bir oqtanishda to'y ishlab qaytganda, onun kopeyksi bilan qaytganda 18 yoshi. Eğlengenini de xatirlayman hali. Bulayga tugul, bulayga endi shu vaqtda endi to'la malay tugul ekanini anglagan emin men.
Ничек дип әйтим теге. Ну, Фирзар Мортазин әйтмешли, февраль тулы ай түгел инде ул дип инде. Үзем дә шул тирә инде, дуслар. Шуңа чын күңелдән котлыйм. Исән сау булсын, бәхетле булсын, энергиясе сүрелмәсен. Теге шок катам менә концертларда бит карап торам, теге мондый концертны күргән юк иде. Бөек Ватан сугышын чигеп кайткан төсле утыра тамашачы. Әле паровозик белән йөриләр, әле мужиклар җыелалар, әле җырлыйлар, әле көләләр, исен китер дуслар. Һәм инде фырсаттан файдаланып, инде менә биредә безнең хакимият башлыгы Марсель абый да, Марсель Сафарович утыра. Әйдәгез алкышлар белән барлык азнакайлылар исеменнән, артистлар, тамашачылар исеменнән котлыйбыз Фирдүс Тәмаевны. Ну, Фирдүстің теләген үтим инде. Күптән түгел әйтә, братан килсәң генә йырлап биеп торма, просто пародия күрсәт и всё. Всё, пародия күрсәтә булды дип әйтте ул миңа. Шуңа күрә партияларга кагылып китербез. Дуслар, кемнәр минем концертларда булганы бар беләләр инде. Мин Салават абыйга бер эш ачып җибәргән идем. Бәйрәм оешмасы. Менә хәзер киң таралды бит инде бигрәк зур шәһәрләрдә бәйрәм оешмалары. Менә Салават абый үзенә шундый бәйрәм оешмасы ачкан булса, әйбәт китер иде. Артистлар белән проблема булмас иде. Әле үзе шалтыратса, артистлар бушка барып та кайтырга мөмкин. Акыллы кеше аңа каршы килми бит инде. Менә шул күзлектән килеп чыккан номер иде бу дуслар. Әйдәгез сезнең алкышлар белән башлыйбыз. Любой бәйрәм. Herkes hürmetli dostlar, Allah'a şükür indi bizim uyuşma 2 yıl Maturuk'una işlep gidemiz. Uyuşmam ismi Lübü Birem'di bitla. Lübü Birem. Niçin Lübü Birem? Потому что меня барбер. Şantratığız, lübü biremiyasınız. Hoş tuğan gün, hoş gülgen gün. Dostlar, şu eyteskiler, 2 yıl işlep gilemiz. 2 yıl içinde büyük zor özgürlükler buldu. Hazır zakarşıklar şultırda, bilmeyeyim. Elbette tutar dili bilen problemi kelip çıkkaş. Mekteplerden kıskardı mı tutar dili? Hele şuna göre bilmem, artistler, zakarşıklar şultırda, artistleri kilse Rusça jırlasınlar deyip. Nübin üzme karşı kilatırga kişi değil. Erer beytem, Rus jırlarını jırlıyız, ne tutar şah. Problema yok dedim. Şuna göre benim bugün artistlarıma sırası aytıp koydum. Bizim işleyen artistlarıma. Любой Rus jır olası da tutar şahsız beytem. Problemi yok. Onlar bitmeytem değil. Rusça jırın sürü, süzler değil. Söylemeyte problemi yok. İlk bir iş oldurtkan uyuşma atıpı çıktı, atıpı. Transportlayı. Ben buraya Aydar Galim Fiji verdim. Во-первых, Aydar şurada okuyan. Во-вторых, Aydar büyük sabır kişi oldu. Ondaki sabırlık. O validelerini özünüz bile sıcak güleyttiler. Onda düzümlük gerek. Aydar'daki sabırlık büyük bölüm. Aydar bandit bulgan bulsa soğuşkanda da bulay soğuşar ayına. Брат, ашуланмайынды. Ашуланмайынды. Мөмкин болса, мен сиңа бір екені манчайым, яма? Эзвене, конечно. Şöyle soğuşar ayına. Şöyle görevlisler. Aydar Maldiz zamanda kalışmayı yaşlar yaratıp durgan mod necirdi söyle bakalım. Şöyle direp eyleriz. Atıpı Aydar Galimov. Başol. Мен Qozondan Ufaga qaytib boram, butilkada limonad ishib o'tiram. Isha, to'ldi menim qirsog'im, to'zolmadim. Voditelga qishqirdim, остановите, zinhar,
Айдару надо выйти, остановите, остановите. Лимонадка, срочно надо выйти. Молодец, Мыдар. Бик, ней, матур жыр. Әлі бұл жыр лимонад заводына да тұрып келе. Онда да жіберіміз, әрәм болмасын. İkisi ölçmezler. Bir opturadım. Bunlar da bize müracaat ederken deyip şok attım. Allah. 10 saat şaltırta. 10 saat. 10 saat. Ne değil? 10 saat bitim. Tam öyle. Ne değil? Tege okutuşları, niye? Kimi? Meslekletlileri. Bize beremdi. Ne? Vallahi unuttum dedim. Vallahi da irten bereme. Niye? Utrnik. Utrnik. Точно. Utrnik. Bizde de utrnik. Pожалуйста, балалар алдында шығış жасар үшін бірер энергичный һәм тәрбиялі артист жібермәс микән ди. Бездә үзегез беләсез. Без татар сәнгатендә ил тәрбияле, ил энергичный. İkisi birine bulalmay. Bir uyladım da bunlara Firdevs Cemayev şivereye buldum. Enerjisi taşıp dura, terbiyesi bizi bile karıştı. Bunlar onda tesekim çıkış yaşıyor almay. Onlara iktibarı celip direk gerek. Firdevs'lik şurada yakşı yağı var. Ul koya bırgan üzde bilmey. Ana şu направление bir iş versek, bile mi bilmey mi, bakırıp, utap koyda ol. Oldan üretip koydum. Bir tane Firdevs milletimizge bir tane selamet bolalar gerek. Kürü bile akırmam etem. Hem iyi bir sözüm unutmam etem. İsen misiniz? Bolalar bulgat iş. Tekrar abiştim atılıp barıp kırıp bir şeyler barmam deyip kırmam etem. Ama bu ağladıydı. Bir tane jırık terbiye uygulasın. Terbiye Rusça, bir bağlar jırılsın, bağlar nersedir anlap kalırga, ürenip kalırga diye jırılga deyip. Ağladım, aşağı ettim, Disat, Firdevs Cemayev, başa! Birgele! Ulga salakil ağaçtan, Jelatilini bataksızdan, Eydegi şenerse ol, her avulda var mıydı ol, Uysa sapsarı bola, koysa kızanı bile. Danir Samirov. Rahmat Firdevs, büyük məqnəli Əli, bağlarının kubisi buranlarsa iken bilmina birine büyük maturat onlat verildi. Şəb etdi bin, ulu yasalagır ağaçtan, jelatinini bıtaksızdan, bağdez. Ney, işçi ışma, gibidinde joltırda. Özümüzge yolda bulgaç, bularga pravernik şişi berge buldum. Ul da bulsa, benim yakın dostum, Firzer Mırtazin. Firzer büyük tügelik kişi oldu. Hani hürmetli bir pedant.
Nime özüne olay dip etmeyeyim. O sizin mağdası anlamıyor. Bana pedant dip etsek, sevizde şunu dizip mangayına birine boşun. Sizler, молодец. Старый школа болғаш, Левлещенконың прощай жыр сөйлаған. Кейбізді танышар да бек көп, шайтырып. Кейбізді Сіздер Мұртази. Başay, ул ауылға бек еш қайтымай, әби бабайға булышымай. Başay, benim bilen ultra beşmey, balıklarına kunayırmay. Başay, futbol hakey karamay, eşerke akşa birmey. Zatta benim sigen başay, yayına çerlige bulamışlı. Başayına dik şetüge, vagonunda bitri звезды, birer гаишник туктатса. Мен телефонна берем да әйдер, ну-ка с Başayım papi. Лейла, Başay var bir de. Ruslar, kilesi zakaz oğuldan bir əbiyik şulturta hoş tutkərəmizdi. Arışlar mazda kuvvetsizdi. Biraz yiberiz biraz. Ben ulan da buraya yahut bile Zülfiyan'ı yiberdim. Onlar şunday cevaplı kişiler, onlara nerse eğitsek, onlar o işini iklete yaxşışap koya. Ben nerse dedim, Ruslardan tutar şeyesi bizim. Bunlar yok. Bunlar şiit dilcileri tercüme edip atkanlar. Büyük cevaplı kişiler. Var bir tane yaşlar yörtayın Ruslarını. Ben tek anlamadım. Elle Amerikanski jürü, elle Mari jürü. Kuşup tasıplayarak. Elle mür mekemmel la müzik sünna degen. Elle müküşkeytem. Zülfiye vapşı tilini sındırana girne. Şöyle göre tercüme etkenlerdir. Şöyle başta Yavit Zülfiye Paşo. Yavit bilen birge şeyinin ortasında akşamı vaklattı. İkev gitti başka mulla uzak sili. Bütün halık dirili. 2 saat gitti Yavit düzelmedi. Cemaat, ağzı bismillah, akşayı başlasak ola. Hey! Aşıyımız cemaat, uyanıp durmayımız, kullanın sözü bitmez, koğullarını kurtararız bir gara bana. Ruslar, özümde birer tartırmın da bu gayetler. Ben de bittiği ofiste terkine oturmayayım. Zırmonları olan bir jırım da ay çıkartıp attım şu jırda. Elektrikli hıp olan jırlarımızı koyar biraz şu jırda biz atsa. Şem jırda. Benim dilengenime indi 30 yıl buldu. Üstü ışığa sizi bağlam, ışığımda tuğdu. Hattını kamatta şiber, güzel kış kanareyga. Diktinlerin intige, utardı batareyga. Oy 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 oy, batareyga. Oy 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 oy, hattını şılama.
Нәрсә телим Фирдүстің батарея бір қашанда отырмасын. Әр вақыт шындай заряженный болсын. Paradis, юморист, һәм менә дигән артист Данир Сабиров. Данир Сабиров. Данир ул бик тыйнак егет, ел. Тыйнак егет, ул сөйләде, котлады һәм тизрәк кенә кирип китте. Ә безне алда нәрсә көтә дип уйлыйсыз? Тоқтаңыз, алай түгел. Видео қараймыз ха. Экранга карап китик әле. Хәзер беләчәкбез нәрсә көтәсен. Фирдүскә уңышлар теләп бер 30-40 сүз әйтегез әле. Белмим нәрсә тигәлер. Мыйыклы кешеләргә без бары тик елмаеп кына үтәбез. Подпольный гына 3-5 май юкмалай булай. Анда саталар. Буфет дип торам. Эзләмә мине, зинһар эзләмә. Сине күзләрне мин күзләмә. Исәмсез. Сез жди меня тапшыруындагы шикелле әкрен генә кемнедер эзлисез. Туганнарымны. Алар монда киләләр бүген Фирдүстең концертына. Киләләр бик яратабыз аны без. Ул минем улым кебек. Мин аны яратамын. Йырларында, җырлыйбыз да. Әйбәт йырлый бит. Да, әйбәт, бик яхшы. Син генә аңлый аласың минем яшь. Йөрәгемне. Энергетика көчле. Аның души. Татарның Кашпировский дип әйтер. Да, шулай. Сез Кашпировскийга ышанасызмы? Телевизор каршына барыбер стакан белән су куйган бар инде. Бар. Банка белән дә куйганыбыз. Быстрей. Сез Фирдүстең туганнарыдыр бит? Юк инде туган түгел инде шулай. Әйдәп. Карыйбыз. Туган дип әйтик әле. Сез Фирдүстең туганнарыдыр бит? Туганнары. Сез Фирдүс Тимаевның иҗаты белән күптәннән аның таныш ничә еллар? 1 ел. 3 ел. Аның бит туган көне скоро беләсездер. Юк. Белмәдем. 3 Декабрь. 3 Январь. 3 Ноябрь. 3 Февральдер инде ул. Фирдүснең дисксын алдыгызмы? Юк, алмадым әле. Фирдүснең дисксын алдыгызмы? Алдык. Яхшы. Фирдүснеке бәясез. Һәм мин аны сезгә бүләк итәм. Әйе, рәхмәт бик зур. Киттек әйдә. Снимай. Текай аны шуннан бар китәләр аны. Хәт чәчәләр. Әйдәгез бу яблочный сокны Фирдүс өчен күтәреп куйык әле. Фирдүс өчен. А вы слышали про Фирдус Тимаева? Мы его концерт организуем в Москве. Честно, мы даже не знаем. Он не Филюс, он Фирдус Тимаев. Фирдус. А мы думаем, Филюс. Что-то спрашиваем. А кто? Вот в принципе кто? Вот Фирдус знает, что вы снимаете? Kızlar, yigitler, keyiflerini için. Hayda. Nerede bu? Cidden. Yavrum. Kalmadım, sana kaldım. Kızlar temli bulsun. Kim Firdus'u yarata kışkıramız? Kim Firdus bilen fotoğraf şəsiklə şiratsız, minim arqılı, Buşka. Ну-ка, давай. Маленький чуть-чуть. Температура. Обязательно Батарейку Фирзер обязательно, у него уж Реально, что тогда не будет. Батарейку поменял? Фирдус не свой веселый бит. Sol. Компот sal hele hadi. Şimdi şimdi mikrofonu tıkırıksın. Rafi. Jınlı mikrofon. Siz bu. Ne jınlar? Раз, два, три. Хоп. Не, чирмим.
Dostlar, siz anladınız. Bizden şunday ko'ngilli 15 minutlik teneffüs kötü.